Preden začnemo snemati, Marcel, kaj smo rekli prej? Kaj mora najprej rekli, kaj mora reči snemalec zvoka? Girls behind. My block's doing just fine. The city's doing alright. Alright in this city. Okay, so he is training, yeah? And here what we have? The door, and then he will be the picture. Okay. Mi zdaj rabimo posnet, da Marcel pomaga Evi, babici. Kako bomo to posneli? Ja, to bo široki plan. Tako ne vidiš pol tega? Nazaj. Moraš iti nazaj, ne? To je zelo pomembno, da stane... Jaz imam un not, če bi bilo, če tako kakšen not tam gor, na vratih. To je detalj plan, ja? Ja. A je lahko v naslednjem prizoru on že v tem magičnem svetu? Špringa kljuko pa prevazno, ni še mora. Tako bi še dodal tam, da kot prevah, da še gre noter. Ok, ne začaj, ajde. You can do it faster, you know, because he is running away. Pošast, Začne plesati in mu vreča pade in se polno kovanca napisuje. Zdaj se tako pisarna, mesto je pisarna, ne ni pisarna mesto. Pa ono mrškal, da bo vzel, ne vem, iz sefa ali pa zlatnino še. Maybe you can film things separately, just down and how I do like this. Kamera teče, akcija. Rock and roll city, rock and roll city, rock and roll